We stand together but alone. Feel the fire on your skin. Il-kantanta Maltija Christabel Borch għadha kemm iffirmat kollaborazzjoni ma' producer tal-mużika minn Hollywood, J.O. Slem. Dan l-istess producer diġà ħadem ma' diversi artisti kbar fosthom il-grupp One Direction, Usher, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Pitbull u Enrique Iglesias. Ma' Net News Slem kellu biss kummenti ta' tifħir dwar Christabel u qal li hija artista mużikali mimlija enerġija. Energy and passion and everything about her is like she's music, she's an artist, she's an entertainment. L-artista li għad għandha 24 sena se tkun qed tuża l-isem ġdid ta' Christabel bħala l-stage name tagħha. Il-bieraħ Christabel ħabbret li f'Ġunju li ġej se tkun qed tniedi single ġdida bl-isem ta' Never Gone. F'kummenti lil Net News, Christabel tispjega l-ħsibijiet dwar din is-single. Il-kanzunetta titkellem dwar dawn il-ħolm li kulħadd għandu li l-ħolm kollu jista' jiġi realtà u kull ħolma li teżisti hija achievable bażikament jekk taħdem għalija u iktar ma toħlom iktar aħjar għaliex meta jkun hemm ħolma u tipprova tagħmilha realtà iktar taħdem ovvjament minn qalbek għalija u qatt m'għandek taqta' qalbek. Il-poplu Malti seta' jsegwi lil Christabel f'ħafna avvenimenti lokali oħra fosthom il-Malta Eurovision Song Contest, il-Bay Music Awards u l-NMA Awards. L-artista kantat ukoll fuq l-istess palk tal-artisti internazzjonali Gigi D'Alessio u Laura Pausini. Bla dubju ta' xejn il-poplu Malti issa għandu aktar xi jsegwi kif dak li għandu x'jaqsam mal-karriera mużikali ta' Christabel.